So guys, we wanted to celebrate our first payout sa AXIE and tungod sa pagka-scholar ni Sadno, karon lang yun no, at this very moment, the scholar si Daddy Ening. Joke lang, laban ng Jud. Arot lang. Unsa naman eh, gigil niyo si ako. Ikalma lang Jud nato atong kaugalingon. Mao ba? Laban sa introduction, no? So, hey, what's up guys? So, manadimik pa-check up sa tiyan ni Ma'am 15. So, gahapon nagpa-check up sa mi. Karon, iguto man ang mabdo. So, nangaon sa mi, thank you guys so much ni Brother Jenny. Sa iyang pagka-AXIE scholar, nakatilaw mi gabi og pizza. So nangaon mi karon guys. So, karon, mao ni among sudan nga gipalit ni Ma'am 15 kay gigosla siya. So, manamig kaon guys. So, grabe ka busog guys. Karong hapon guys, mang libre si Brother Jenny. Anong tagdili mo uwan lagi para makalakaw mi kayon. Mang libre si Brother Jenny o si Brother Joy, Sister Joy day, Sister Joy. Mayong tagdili mo ulan kay mang libre sila kay katas ng kanilang AXIE ba. So, alam yung AXIE guys. Sikat kin na karon guys nya karon. Pagyapon ko mas color, baka naman kinsay na yung mga para pampalit ng gatas sa bata. Boom! So, ipakita na mo ang among kinanan nga hulot na sinaw pa sa inahak. Ink! Okay, yung sige na. Ink! 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 Later. So guys, nabalik na mi. Sayo kami ng lakaw, mga alas 9. So karon apit na alas 12. Papaghapon ng mata. Ay nako. Palitan mo from bakery. Yes guys, para kang China king ang 15. Ito, dugay kay natug ni. Tapos sayo kay ni mata. Ni mata di siya alas 6 kay magawas. Nagduwa-duwa pa ako man natulog. Much later. Happy New Year! 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 Magduwag na ko karina. So guys, mag-celebrate ni karon. Yes, color na. At kami Toledo. Nana may pang-contrast sound ug pang-gender reveal. Thank you so much! Nana say pang-asal. Thank you, AXIE! Ang sagot sa kahirapan. Sagot sa kahirapan. Okay na ba? Scholar na. Ining intang. Ining intang. Oy, scholar na. Scholar na. Congrats. Happy birthday ko na Joshua. Later. So guys, mga tulad me. At mga Jollibee kuya. Si Kuya John. Kuya Day, tita man. Sige, shout out sa AXIE ko. Shout out sa the new scholars. Sana The news. paintin mo. This is the black bamboo. Ay, Bamboo Pambuklan. Namuklan. Paintin
So, very Jenny si Kwan. Jenny Kim si Ate Nitch. Si Chin is very Lisa. Lisa. uy! Shocking! Chucky nga gwapa ba? So, padong na mi guys. Yes, Asa man ta? we're going to Trinity for family dinner. So, siya rin magmotor, no? Ari sa cellphone na sa labi. Ate Nitch. Ay, busy sa Kwan guys. Iksa. So guys, we wanted to celebrate our first payout sa AXIE and kuan sad Sa pagka-scholar. tungod sa pagka-scholar ni sad no karon lang gid no at this very moment the scholar si Daddy Ening scheme. So this will be a double celebration. Hello, what's up na kami? Legal Bar and Restaurant. Dalagkaw. Naog na. Ali. Ayan, naka-charge si ko ano, AXIE boy. Hi! Ano bata ni? Ano na bata ni? Gutom na kanili. Luto mo ka. Gutom na. Ikaw? Kao na siya kamot. So, karon guys, nagpaabot na lang mi sa gi-order na lang. So, sinit sigig pangatol. Puwa kay siya paa guys. Mura siya ni sudog akro. Yay! Tingnan pala po si sir. Iko. Si nanay naguna-una diri guys. Naguna-una na si auntie. Ah, si? So hi, what's up mga mek? Again and again and again, this is Binsoy Meals Vlog Takeover. So we are here at Toledo City, Lagkaw. No, so we're celebrating sa among first payout as AXIE player, and we also celebrate today is the day nga na scholar po si TITO ENING. So grabe ka blessed, gid no.
grabe good ang blessings sa gihatag sa Ginoo sa mong family good, as in grabe good. So dami karon sa Lagkaw nangaon me, so as you can see no, so manamig pangaon, grabe ka busog lusog yung kuan karon good inyong mga vlogger diri no. So as you can see nindot siya og view guys. Yeah, something more siya top of Toledo but di siya yung top chigay. So hapon namin nanganhi kay tricycle rami niya. The vlogger Nitch. Hi. Later we'll be in Atomi. So I don't know what's that place of work. Something siya og kaning mall, semi mall. At may mag groceries at Mitchor, di ba? Laban sa AXIE. Eh? Thank you AXIE. And I just want to thank our manager, Boss Picasso, and our dean, Miss Jeddah. So see you later. Bye bye. So we're going to kanang mag-shopping guys. So karon na sa midiri sa Atomi. Kuyog si Brother Jenny. Brother Jenny. Hi. Kasama ko ngayon si Ma'am Jitin. Ang Ma'am Jitin ng aking buhay. Boom! Wakasod! Headband? Buti na lang guys, hindi nakapasok si Nitch. Bago, masuya gini. Ano yung mga bike ko? 2 person na nga yung bike guys. Later. So hi guys, so naman sa Grand Mall kay dali na sad mi mag-grocery. So bili lang ang mga bata, gamugot kay di kasod. Bawal ang mga bata sa grocery. I mean sa Grand Mall. So ani lang sa mga bata with tatay. So kami ang mga manod, mga dagko. So okay. So guys, pasensya kay Hakay. Kami ba ko nakapag-outro. So, shoutout sa ta! So, shoutout kay Francis Matthew TV and please subscribe sa kanyang channel at shoutout sa kanyang lola na si Ma'am Beth Tolentino from Roma. Shoutout din kay Ma'am Berry from Canada and kay Auntie Daya Del Coro Reber from San Jose, California. And shoutout kay Ate Aya Di Caste, Ate Jenaline De La Cruz. Thank you so much guys. So that's it for today's video. I hope you enjoy this vlog. God bless you all. And I thank you.